දැන් රාජ්‍ය ගවර්න්මන්ට් හාසකුතික දෙහස් වන්සවිස් පණ අහරවර්මන්ට ෆහකුරෙන් ගොස් ෆමිවනි වර ගින අදදිගේ කොන්ෆරන්ස් තකා සෙමිනර්ස් තකා වර්ක්ෂොප්ස් එච්චි එකි දායරා තකුන් අදහාසකුතික රිසර්ච් පේපර්ස් එච්චි පබ්ලිෂ් කුරෙවිගෙන් දී අහර ගොතු ගවර්න්මන්ට් මේ ෆහකුරෙගේ වෙන හෙන්තසයි අනේ මේ අහරුගේ සම මිහයි සබන් අර අහර නෙමෙනි ඒකට වන්සවිස් තුස් පාක එක මොක අදිවෙස් සම අරුන්මන්ගේ එකි මොස සතකොම් මෙදනි අහර නිම්මල් කුදියබස් මුහිම් කොන්ෆරන්ස් තක මේ බාව මුහිම් සෙමිනාර් තක නොත වර්ක්ෂොප් තක बाबम मिगेंदने मिफारे मार में मिदकनी पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस के वाह कदें हेल्थ के वाह के कि हुरिहा दायरा कुम वे समदा कमरा मुहिम वाह के कोम्मे मी हेगे वे सम मुस्तमो गमेले कोम्मे मी हेगे वे ऐसी खते के वरा मुहिम एहन एहमे मा पब्लिक के मी हेल्थ के वाह का दक्कार गो फरतम मी शार्ट फाह कॉफी कॉन्फ्रेंस के वाह पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस के तारफ दे तो फरतम स्टे मानन में को मैं मालूमात हिस्सा करूमा मैं वक्त मैं स्टूडियो का बैबर में वनी Abdhulla Muaz Adam Public Health Coordinator Adi Aaidha Hammadh Senior Lecturer MNU. Detta marhaba inget ade befunams. Kenetta halawa. දැන් අපද සල්මන් මේ මුහිම වහකේ දක්කන ආමුතිස් කොන්ෆරන්ස් එක නෝනි වර්ක්ෂොප් එක කොමස් බෑක එහෙනම් තේවයන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හිඟුමුග වහක එහෙනම් මිස් හෙල්ත් වුර මුහිම වෙච්ච නේ එහෙනම් තෝ මිහා රංගලෝ සිහතේ ගොහුරෙන් අවුන් මෙන්න මේ කමෙක් කරෙන්නේ යන්නේ එම තිබෙෆුන් ගානේ මිහා මේ ඉන්සම් කො කුරේ ගෙන්දා මේ හෙල්ත් කොන්ෆරන්ස් මීගේ මෑගඩෝ මක්සදකි කොබාතෝ ගානේ කොංග රකුන්ත මේ කොන්ෆරන්ස් කුරිය දාන ආදවල් බර්ෂ්කුරියගේ තානුන්දේ මේ පබ්ලික් හෙල්ත් කොන්ෆරන්ස් එක ඇසක මීගේ දෙවන එඩිෂන් මියස කුරියගෙන් දෙන්නේ මීගේ කුරි මිසාල මීගේ පබ්ලික් හෙල්ත් කොන්ෆරන්ස් එක නමුගම කොන්ෆරන්ස් එක කුරියගෙන් දැස මේ කොන්ෆරන්ස් එක බේනුම කී අල්මෙන්සි කියන්නේ හම්සිඛතක දායරාය දෙසිහි දායරා මසෙක් කුරා බේෆුලෝ ඉතනකන් එබේ අල්මෙන් මිසි මේ සිහි ගොතුන් වකි කමකම් බේ ගොතුන් මෂරා කුරේ බිය දෙගේ තුරුම් මේ पेपर तंग हुशेल आदि मी कमा बेहे को ताल में एकंक रंगल कुरुमट्टक करे विधान कंक असमी बेलमट्टक दिरासतक कंक बेहे को मशा करे गें असु ए मी ගෙන්දා කොන්ෆරන්ස් असमी बेनम के දැන් සුමීගා මේ ආහාරගේ අනි තීමෙන් එබ කණ්ඩායලගේ අසු කුරිය ගෙන්දනි කොම්ම ආර්කස්තේ මේ ආහාරගේ සසු ඒ අනි තීමෙ ගොතුගා පොඩ මේ ෆාහකොන විදේශින්ග සිඛතා බේක තොල මෂවර කුරිය වෙනිගේ තොද මේ කොන්ෆරන්ස් का मायगंड गोते गामा सिखी दायरा के की दायरा तो के बेफलों हम මේ කොන්ෆරන්ස් का බැසිහි दायरा एक नो आदाल में तेरे का මේ यानी सिखत की हम एमएंगे हुरिहा का මේ सरकार हुरिहा इदारा एक वेसस सिखी को तुम बदन ये का ए हुरिहा बेफुल न वे समय मेट करेगे कॉन्फ्रेंस का हम මේ मशवरा करे kan तक होना ये तो मम्मी विदेशी मसेकेतरिंगे सिखतुगे वाहक मे फाह कोरेवी कोबातो मी मुहिमुकम की विदेशी मसेकेतरिंगे मे सिखतुगे मी विदेशी मसेकेतरिन कालगणमेंगे मी मुज्तमा कालगणमेन नवरा गीना मसेकेतके कोदेवर पोडो आबादीगे बोयदतो एमे बेफलुंगे सिखता की विसवरा मुहिम इसका में कालगणमेन देंजे कमे एमे गोतुंग अस्तो बेफलुन्ना सिखी हिदमे होदुमुगा दिमावानी कोंखा दतितकेतो बोडा बेलेवी कंकमं हालू तक गेनाव मं अस्तुगा मी बोडा मी कॉन्फ्रेंस का मी डिस्कशन तक कोरिया दानी दें अड़गन में एमएनयू के फरातुं मी बोडा दिमावा दातिता दिरासा को इल्मी गोतेगा दिरासा कोरेविगिंग एविडेंस बेस्ड अने पेपर्स तक प्रेजेंट कोरेवी ए फाइंडिंग्स के मच्चा बिना को मी रिकमेंडेशंस तक मी गेनेसदी एक मी डिस्कशन फोरम में गोता मी स्टेक होल्डर्स आई को डिस्कस कोरेविगिंग मी कोरिया कोरिमागुगा कोंखाल कांततके तो कोरेवेनी मी कं हालदु कुरमट्टक आस्तवाळगन मेना मी एकं कं हालदु कुरमट्टक वार बडे बेचे मसके कोरंदतो एहिमा वार मुहिम कामेगे गोतु कास्तु मी फाह कोरेवेගෙන් දනී මිෆද කොන්ෆරන්ස් එක බේවු මකි ආද අවුන හිවනේ මේ සෝෂල් ඉකොනොමික් ලෙවල් දෙකේ ස්වර කම්බොඩු ඔයි කමෙක් කන්නගේ විදේශින්ගේ සිහතා බෙහෙක වරගින දායරතක එබ බලාල වේද તો මිසාලක එබෙෆලු මේ විදේශීන language and cultural barriers ke sabun konkhal dattake mi dimawani misalaka eba hori alugon menna mi alugon menge dirasa takum fa kore fadi existing literature balairwes waragina kantatten eba hori mi basne engumuge sababun mi sikhe hidume dinumuga laswuma mikahal kantate hema efada kantattakan ali alwale wende to war boda mikhala conference ege tereng den adiyagi turun financially konkhala mi issues taketto mi dimawani kihinetto ekankan hallu kurani mifada බෑවරු එකහලා එක දායිරා තක දෙන් එම්එන්යුගේ මේ එක ෆැකල්ටි තකුන් මේ එක්ස්පර්ටීස් හොරි ඒ ෆැකල්ටි එක ගොලේ දායිරා කුන්
faculty yakun dirasa tammi hoshalani mi conference ka em algon dannawani mi wara mi rangalu adi wara mi ilmi gotegga mi kankamuge macca dirasa kuregen bala levigen kurimagga rangalu kurang mi masakke korevigen daane mi conference ke ade ti hama fahaku bar rangalinga te hemen awdesta point out me koldi ane ijtimai gota bedikam sport masade gota gormena faha korwe kameke videsinge si hata kurun hori kandate ki gaumi fembarega mikankamuge mi unna concern ta hengota kuburanama ane kiwegen tos mi videsinge si hata gaumi iskamen eha bodde mi je sawbaki ade ane videsinne kiwe salmen terege de almenge mustamaugam ebbakatuga subalanje bay almenge waragina videsin dakin almenge economy vis contribute kur almenge misaka tourism belias fisheries den belias singe to adege turum sehen dairatoge sebebe fulungama wara bodu hissa eke almenge gawmi taraggege maseketa mi kuriye gendem dehimi ebe fulunge sikhatu galme iskanu difina ma kuriyen uttanu galme mi public health nuni alme mi am sikhatu achieve ko for by kankam vesasu boru taken ara fane kuriyen uttanuga ekankam asuga samal kan digen kuriye gendem wara muhim kam gotude alfa hakodam benumani asmi barabba or challenges taken e bahore de tame ebe fulne vesadi almenge terek sikhi hidumen hodumge sadi henkan kamuge seba faha kolle vedema ekankam dane mi international level ges adiyege tunubuni alme duniyage femwaruge sedi ane mi ama expert na ekigas mi kuriye gendon mi conference ge to de adiyege tur ane faha kuring emmen doing alme rajyen ham haskogen hedi furidirasata galiga mekankam alme konkar hallu takitto gene den ham emmen shamil wegen मोली गाने सारुकार आदि मोली मुझतमो एम्मेंगे शामिल हो माए की गासुगा मिकंकम हल्लु गन्ने विदाने कंकमा बेगतु मी कॉन्फ्रेंस का मशवरा करे बिगिन दानेगे तो एमा आल देखेगो तो मी कॉन्फ्रेंस आल में मी आउटपुट नोनी मी दिबे नतीजा आली गाल में कुरिंग तनुगा मी विदेशी के सिखतुगे पॉलिसी रंगल कुरमा नोनी हिदमेत रंगल कुरमा ane kure vidani kantattan aswa rangala almen nannuni policy level ge me decisions tanaganti be fulna usheli gen dani kamalu me dafa kure ingeta then language ge mi hunna beriya ge waga fa kura wa fe mi ge iturun ane sihi dume mi hoda farataka mi kobato videsi na go eddattikam ki mi hidumen hodum then emme boda fa kura wa anik kamaki financial issues mi kala mi insalaka insurance ke issue war boda mi faha kor malgon menna mi research ke thereng ema ei vestimawa tatitake den ege turun mi befolonge kala mi accommodation housing kala mi daira ta vesebori adan faha kodam men miseka galoni gotun hunna bay dati tabvesas bahurede e asu conference tereng alu mi kama be gotum mashara koregen danenge takko aluge denga swal samaj bun ekama shara kon siyasat takat tibe fonge be conference samaj ge midani ehm bima ani tifaha kore bihen ganoni gotum ekan kamugo ek gonje huntaka enon to yani financial gonje hunta insurance coverage gonje hunta employer unge gonje hunta mi war ba or kanta teke mi geterege ade enon to I think overall government देंगे मैं मुझे मसवाल को मनारे विदेशी को राज्य मसके को रमेन्नी कॉमेस फराते की जिम्मा ए बेफरग मच्चा नागागे पूरे इंगे तो हेंका मवायरुगा मी और मैं मिकेन एम्प्लॉयर उन्ने एनो तो तिबेफुन ना मी बिहारस वार गिना रिसर्च ना केदी फोन ना वार गिना दायरा तो बिहारस तिबेफुन दिरासा को फोन ना कंकं की गाग दानी की ने तो बाला खोपा तो तिबेफुन असुगा मी तिबे विदेशी मसके तरिंगे सिखाता अमिकंत तक गुडिगिन एम्प्लॉयर उनके फरातुं रंगलो कुरंजेन कमति बेफोन देखे कांतते मी आलुगन दें आलुगन में के दिरासा बड़ा आलुगन में दिरा आलुगन में फैकल्टी दिरासा कोरी लैंग्वेज एंड कल्चर के बा दें वर बड़ा फा कोरे वेगिन दिया मी विदेशी ना लैंग्वेज नेंगे ती देंगे कला मी कुल दिया का खामे दिमावेगिन मी डॉक्टर दक्कन दायरस मी फोनवानी सुपरवाइजर का हुन एने वे सने का लैंग्वेज रंगलन नेंगे नेंगोनी मा वर बड़ंगे बदिमा मिसाल कंगे नगे ए बाली के हिस्ट्री किया दे नेंगो एक हाल कांतते बदिमा ए मी मा एकला ए विदेशी ना एक ही का फोनवा फरात की वेस मी ए विदेशी के मालूमात रंगल देवेने फदा मी मी हकम गवुं देंगे याड अडगंडा हीवनी बड़ा मी ए कंपनी यद तो एक हाल कांतते उन्नन එහෙම මේ මාස්තු වර බොඩ මේ එම්ප්ලොයර්ගේ රෝල් එක බාදේගා දාල්ගන් මේ මේ උම්මීද් කුරණි වර බොඩන් එම්ප්ලොයර්ස් के रेस्पॉन्सिबिलिटीज तब वे सेंगिगें आदि कोरियन वेत्तांगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज तब बड़ा मी
ನೆಗುಮ ಬಾರು ಎಳಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಫದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಾಯಿರು ಅಳುಗನ್ ಮೆನ್ನ ಏಕ ಕಂತಕ್ಕೆ ಹಾಸಿಲ್ ವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ mi alfa Colombe non è assumi mi conferenze che si assumi birajje bidesi masek keteringe me boda mi masek kura daira toga magina ani befulness amege terim by befulness salu mi conference ka mi maulum hisaba e befulness mi conference ko bayar waninge to de befulunge hi ala mashwara ki ga sugo mi masek te kure dan alfa Colombe no wani kamaki mi compelere genoni misak masek teri rajya masek kurang bidesi beflo genna company genoni beflo unna zimmata ke detta dal me zimmata ke waage dekum badal me mi conference terega mi ane badalani kobato alme befulna gulige mi kan kanangal kurma kore vidani kanta denda so mi rajya beflo kanner sikhi malumat tan fori men hurma beflo misak check up kurma de fawsas misak balu jamal kurane gottanga befulna kiya dinma ekal kantattakin honnane enna mesas asum mi conference uga alme hama mi kan kuma bedu ane wara fula dairega mashwara kore vigen ene ilmi gotum badal vigen atsu befulna ekiga konkan hatek to rangal kurang kure veni asu almenige mi rajye war kurin suren ham war boda mi bode fawa masale gotugo mi faha kuroni bidesinge sikhet ekanyano hin kankam sem sikhi gotum mi kankan rangal kurmatta kalmen ane mi mihare kudawale fawa migrant health policy ge dasho mi sasuge ge terega mi sak policy ge se bori war rangala bayan ko fa mi kankan rangal kurmatta ka kure vidani kankema ekankan itura ane harudana kuruma mihar misaka sihi daira kure dan kantattan aswalu mi conference ga wara boda mama mashwara kurani geto hasako mi e discussion tan nime iruga mi alugon mena achievable goals take kandaligen dan short term adi long term ehemi ma wara boda mi kantatta rangal kurma alugon mena kurimogga kore vidane kantattaka adi දිගු මුද්දතික කුර විදාන කන්තත් අයින්ගෙන් දානේ එහෙම මාළගොඬ උම්මීත් කුරණී වර රංගල මේ සොලියුෂන්ස් තකෙන් ලිබෙ මන් දානේ මේ ආමු සිකතුගේ මුහිමු කාමියාබි තකා විදේශීන්ගේ මේ සිකතා ගුළුවල් දෙවාක කුරින් හැම පහ කුරවි කියන තෝ මේ ගුළු මියොති ade gulu pah kun alme rajya ki ham sikda daren waragina kaamyabi take media dostago hoda fa bain dalmen mi sikhi dairaga misaka rajya li furpa kaamyab to terega alme mi vi Dhivehi rajya muli duniya me sem furtama triple elimination ingeto mi main tutku dinge mainge zariya tutku dinange chevi syphilis adi egeton hepatitis B naraga me gotu furtama duniya me rajya me ifada kaamyabi tan alme maintain koram balairuga ane bibuni alme sustainable gotakan ifada kaamyabi tan ane gendam balairuga bidesinge sikhat wara muhimu wane ingeto ebe fulna ki salme sikhi nizam ge tereng hama me sikhi nizam ge tereng ane mi alme faha kodam benwani hidmet taken hodan be fulne be fulnge sikhatu angol nu alme ifada kaamyabi tan sustain kurma ki fasse kam kanwane de alme faha kodam benwani mujtama terega uleba bidesina ke sama horiha hidmet taken ves hodan hema e almenge sikhi nizaman hama waragina ane gonjon takavis korin ettanu korimati un ekashigen ve almen rangala mikankan mi manage no coffee ka mane ekankaman ale alwa levgen asuga e maintain kurman almen kurane kon kantatte to asukure vidane kantatta behegotu ane mi eme boduko mashwara kuregen dan ingeta dense ane mi bidesin ki asuga mi fada kaamyabi ta maintain kurmuge saswal me mingu sikhata iskandige masekata ke kuranje he warnangalo hakete faha korbe ingeda den awd hama kommesaraka hama mi suwado fede baykanka koimati be from the board conference hingar daira ga hama tajrba kar be from getro mi daira ga ani educational perspective and academic perspective akum research hadda of the be from daira wadanna wane de rajye ga fundamental rights for migrant workers abadaruga eme furtama kamakan anumra hewani sihata warabboda gule kannege accommodation provide koddi hunna adi hama miya warabboda guligin ebade nationality ya ebege em almen hama zamanu sure fashige fennan oi undagu kantattake me gabul kurang e onje mingat takanu fete tibe from the policy take already ekulawade fahuri ingata migrant workers me fundamental rights of migrant workers ke me ektu ane me awma ekuga ane kiyawaraka tibe from ane me balanto mi enforce kurumattaka ingeto mi policy enforce kurumattaka hasagotegga mitantan survey ko mitantana gos bala check kuruma
අනේ මේ monthly නෝනියා quarterly ko bi screen kurumuge ane hidumetta deeto nota no deeto adi insurance deefar attaku මේ එම්ම මුහිම එස්වල් කරන කිහාවරගේ කවරේජ් එතෝ හගීකතුක මයිග්‍රන්ට් වර්කර්ස් අමියොන්නනි ඒගේ සවබුන් කිහාවරකතෝ කාශවරු මේ කොද්දින එබේ ෆෝන් නම් ඉති යුටිලයිස් කරේ වෙනතෝ එබේ ෆෝන්ගේ හෙල්ත් සර්විසස් ත එම්ම රංගල කොතේ ගෙහෙදු මේ හොද අනේ හම අරුණ හම ඔෆිදේස් වාදේ මත බේ ෆෝන් මේ අනේ බේනෝ මීගේ තේ අහාල ගස්සුමි ආදාන ಫಾಹಕೊದಮನ ತಿಕ್ಕುರಣ ಸುವಾಲ್ತೋಗೆ ಅಸ್ ಸುವಾಲ್ತಕ ಜವಾಬ್ ಹೋದಮಟ್ಟಗ ಅಸಳ ಮಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೂರಿಯ ಗೆಂದನಿಗೆ ಅಲ್ಮೆನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಗಣ ಮಕ್ಸದು ತೆರಿಗೆ ಸಂಸಿಮೆನೆ ಕಂಕಂತೆ ಮಿಸಾಕ ಅಕೊಮೋಡೇಷನ್ ದಿ ಫೋನ್ ತಿವಿದ್ ಫಾಹಕೊರೆ ವೆನ್ಸುಗ ವಿದೇಶಿನ್ ದಿರುಳೆ ತಂತನ ದೆಂಗೆ ಬೆ ಫುಲುನ್ನ ಮಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಫರಾತಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಂ ಜೆ ಕಂತತ ಕಿಯಾವರಕತ್ತೋ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿ ಫೋನ್ ನನಿ ಯಾದೆ ಏಕಾ ಕಂಕಮ ಬೇಗತಂ ಕೊಬಾತೋ ಬೆ ಫುಲುನ್ನ ದಿಮಾವ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತಾ ಕಿಮಿ ರಾಜ್ಯ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮ್ ಗಮಿ ಮಾ ಹೋದಗದೆ ಏಕಂಕಮ ಬೇಗತಂ ವರ ಫುಲಾ ದರಣ ಕುರಿಂ ಫಾಹಗೊರೆ ಮಶಾರ ಕೊರೆಗೆನ್ ದಾನೆದೆ ಇಲ್ಮಿ ಗೊತಂ ಅಲ್ಮೆ ಮಿ ಎಂಎನ್ಯು ಗೆ ಕಿ ನಾನೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ತಕಂ ಏಕಂಕಮ ಬೇಗತಂ ಹದಾ ಫ್ರಿದಿರಾಸಾ ತಕ ಅಲ್ಮೆ ಮಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗೆ ತೆರೆ ಮಶಾರ ಕೊರೆ ಯಾದಿಗೆ ತುರುಮೆಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಮ ಮಿಕಮುಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾ ಕೀಗ ಅಲ್ಮೆ ಮಿ ಅನೆ ಮಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದನೆ ಹೆವಿಮ අනු ෆාහකොදම් බේන ති අනේ ඔෆෙදුන ති කුරෙවි හුරිහා මි සුවාල්තක ජවාබ හොදුමුගේ මසෙක්කන් සාල මීග මි කුරෙගෙන් දනි කොන්ෆරන්ස් ක තේරේ ඉගේ දාද අරුණ සෙදෙන අසෝ විහස අවහක ටෙලිෆෝන් වහකි මිකමුගේ එකලා මි මිදෙන විහෙන් කිනෙතෝ enforce kurani detto mi policy tam ni debalga ummid kura hama war successful ane conference ka begen daana ka mege tadi hama ya ko kiga mi tividaalo vihen mi massata hallu hodumuga mi conference mi begen daane hama muhim fiole gotuga salmenga mi dekin ekut senanto mi huriha sualakan hama jawab dibenaka ma ummid kurani hama conference warabodu shukura da kon debe sam wadan almen ti hissa kole malumata taka den ummid kurani almen mi peshe aharuge tere gina kantatteken hama rangalu kurevingen daana ಮಾರ್ಮೆನ್ ಅವದಸ ಏಕುಗ ಮಸಕ್ಕುಗೆ ನೂನೆ ಕಾಕ ಚೀವೆ ನುಕುರವೆನ್ ದ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಕುರಿಯರ್ ಮುಗೆ ಸಮ ಹಿಸ್ಸಾವ ಎಬ್ಬೆ ಏನಂತ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಉನ್ನಕಿ ನೋತ ಅನೆ ಮಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಉನ್ನಕಿ ಹೆಮ್ಮೆಮ ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಎಂಗತ ವಡನ್ ದೇವಿ ದೇವೆ ಫೋನ್ ಅದು ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಎಂಗತ ಫುರ್ಸತ್ ದೇವಿ ದೇಸಿ